Nek učenjako navedini piro suno. Nema keriko suno alole se tepnaki manuškani figura nema kele se mesim tiro gospodari. Pa kele se kva dali sam tu Allahi. Pa kva mesim tiro gospodari. Pa dali sam tu Allahi. Mesim tiro gospodari. Penela tusjan o šeitani lanetullahi ali. Pa kela tačno pogodinjan. Ali sarjangan kana pučela akale učime. Sarjangan. Prvo tip penela tu elan mange ke manše soroliko. A me janavataro Kur'an kao Allah azza wa jalla keri lejse ke mitlihi šej. Ništa ne je slično sar miro gospodari. Dobra lafenca. So god ka zamisine. Ka pandeteka, ka kretke se figura, na ne odvatiro Allah. Lejse ke mitlihi šej. Znači ništa ne slično sar oleste. Ništa ne slično sar oleste. Tu alan ke manšestri figura. Me jahljum deka tu nasjan. O Allahi. Dojto buti, me počum tu dali sjan tu Allahi. Tu pengan, mislim to gospodari. Ki jezičko smisao tu šajte pene gospodari keresoro. Gospodari akaresoro, koresoro. Ki čibani čib kođanela, on vakerina gospodari keresoro, zotnije špi sa ganešto vakerina. Znači, šajte di kjede kao dva jezičko i normalno. Ali, našite pene, tukaj zabranimo te pene deka sjan Allahi. Jer, znači, nasminjate pretvornetu ente vakere mesim Allahi. Si tu zabrana. Trito buti, tu alan mange ki je tepena kojeg prestolje, kovatano tikno, sarek stolice, sarek smešno. A metaro hadisijataro pejgamberi s.a.v. penjarava sahriz gedini o arši. Penjarava sojtano kursij. Sada penjarava. Savotano presto, Allah subhanahu wa ta'ala. Hem odlatane dokazi, ako trmeđan glum, deka tusjan šeitani lanetullahi ali. Sos pasingja kale manuše. Ole soro ibadeti ili ole soro džandipe premalo piro gospodari. O džandipe. Jedere se da vakere Allahi. Fa'alam annahu la ilaha ila. Znači, saznaj. Fa'alam annahu la ilaha ila. Deka na ne aver devel osim Allah.